Chinsa ni Ikomi bono maragobo monchumo rigirina ukwani andonsi ya sobereta se maragoba yabono chinga kchini kukwani ya SMS mangana maya senchera ayo wenge ilinyaro kumanyagati yali agendete kukolekana imene isiko yerugongo rwa Gusii litukeli gabono liya Jumatano tariki 20 omutinyo kabiru mwaka w'ekiri bubere na 2024 mange hagendete kukolekana ayo bariki baito bagenderete gusangirira nemono ke kuragense muno isato cyabono butuko no chikonyara kumanyigwa senchera yelibwa kero kribono ora chikonyara go sansamuranirwa na kumanya bunagendrete gokoreka nagenda tubwati yagotense mili mtandao nsemili ya Facebook na bogotana buna Ndizi TV News Digital na bogense mili ya YouTube tanore buna Ndizi TV News ekero kribono omuyegana boigo anamono aso kunyara kumurusia abisi omukonyo umugavana we county ya Kisii busangira kananda oikirana ase bunge niko no bakwanengane yo asinga kesho ni gotayibona ko arokana se bunge ya county ya Kisii kubatikana ngana yo kumurusia abisi omukonyo umugavana we county ya Kisii sase amonanda mange asenchira yo bwenge na sekeke kerebusio Nyirabono litoko bwatana nere gwetira somuna manyeria krokwa Lydia Mose krokeli saramumanye akone kichibi chamwe ligicha wikira senchere bonde teretera nenche nkorokwa Vincent Onyancha emesema ngana moyeto gocha kurwa se county ya Kisii kubwatikana nengane irengeto korusi wabisi komukonyi umugavana we county ya Kisii Robert Munda engana yabake wekiwase bunge no MCB godi ya ichinu weekly future ebono yareta libera litindi tukulia lero ase bunge ya county ya Kisii gati aba MCB bali bako koboko gotarusi ukwa yabisi Robert Munda na boigona bali bako koboko kurusi kwa ye Robert Munda abisi nikono bataigwana na koirere chibura burwa se kekeke kokorekana ase bunge ya county ya Kisii tukulia lero maiga yengane yuko chaka kukwanirwa omonogori bwe bunge ni ganyoro chinga kichinkongwa soko nyara koleto murembe imiye bunge kubwatikana buna aba MC abo niko barokana kolete sakasagentinde na korebi karebi kunyara gotena ngasegeka ime ye county ya Kisii nengano nabo yaleta liberali tinde abwa sebono yabateri bachukwane ngani nanda sentundende chinchira chireira anasoko murusi obise nabo gati aba MC niko barokana kwamereria kolenda somo baromo nene bagania omukonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda anyara wakwisiko kurwa semeremo yabo gati yali bakonyara gote yabuna niko omukonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda abatega kuriria kireshiringi kiri bukimi isana isato egento batebiranda kekerero butume kyo basobisi yaye gati yanda mange abona aba MC bakomocho omukonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda yaiga nara kolekana ase bire bikabya itire ase bunge ya county ya Kisii Kwani si tunaambiwa tuwe na makelele hapa kwa assembly? Tukitumia sheria. Hamtaki kutupatia nafasi. Order, you are going out.
Na chinga kichipo igoni ko mubunge wansemo yabo nchadoke Charleston choka bereka ukwanira chinchira chiranyare koira aso kurusiko kwa yobisomo konyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda kolengana no nchoke kola igate birubuna lichi kuni koligoti yabuna ebunge je county ko itira somo no gelio somo speaker ni governor barali kali uko kuchase bunge ya senate asichinchira chiribanya reba komonyora chibwatama mochoko chia sale banyare koli kali uko kuchase bunge ya senate asogote yabuna ebunge je ni governor yali kiri kumurusio bisomo konyo governor kubwatika namo mochale bara monyole naro niko chinga kichibono maega senate konyara liukelio nigera chikoligereria mamochayu na gochoreka mwati abantu 11 abo bara isaranse na konyara koligereria engane yugosene bwato politi boisene asoko murusio mokonyu mo governor korwa semeremo yaye niko chinga kicho mokonyu mo governor atikare kokore meremo yaye buno mokonyu mo governor oike senate yalikiriri uko gochase bunge ye county aso wanchira mangana ino nabo aisego toka senate yanyorere mokonyu mo governor to atima mocho ni gobara alikiri uko na kuburio mokonyu mo governor agendere meremo yaye kubwatikana muna onyamba konyora bo site boisaine buna nabo ntwa kwisuko korwa semeremo yaye buno mokonyi umo governor katiba yagoteba igen amangana ali akogero muntu abe impeached usine governor usine deputy governor ekonyareka no bunira machiko kerege Ikomi mu Gusii yagoteba osokole magana ali aitetes misconduct ile okole ali iskoli asansa mangana mabeka bisa makongo ose rualire ose na what physical impairment ose na what mental impairment wongo wae wacharukire ina wachiko ba ground kubwatikana ne katiba ya Kenya ko impeach a governor, a deputy governor. Bas kamati ya gochorwa ne senate y'abantu 11 baligere those grounds bategerere nanga ki the delegation osebali bako akirisha ya assembly yareta kwaniokwo batebe bareto bosaidi baligere na bosaidi bombo isaine buna batebire na deputy governor ya bune richiko siya rualire ose mutu omocharokeire ose amakoraye abere chumbu cyeche abere chimbe oitani sikolia sansa itabone tio murai weke wango ke deputy governor ngake yonsi mangana yagendrete senate yagendrete kuliria mangana yo deputy na gotikara boiga samangana rigetena siasa ni kubono o kiombekere kia Gusii governance watch nsiyo musubati recho tundo banyare kumurekera mangana ringete siasa igase serikali anemone imeye county ya Kisii tundo gukwana ni gate birubuna erebi yabana siasa gotugoterare amangana ringete siasa Chinsa mwaseme yega ao na gotwale sikoli bagelio tundo ni gate birende yabana siasa asoro gongoro Gusii anemone imeye county ya Kisii kone kunango cha barama soko nyaro gikirania magendro anemono goikirenchira chira betba kubalira abakenya otundo chinga kichine gabo chire kyombe kyaba Gusii Council of Elders asogote yabuna senga kibabere bakire bate gukwane nganejo asebona babu aburire kyombe kya aba Gusii Council of Elders kone kibuna nkoli gibale na gukwana chinchira chitakeire asokonya rwekiraniyo mulembe ase serikali ye county ya Kisii Tagete ko leaders baito balibako koleta vurugu tukawa kesabu kilo modeso search kilo mutakolega siaye yo gukora Gusii akora gukora obo MP tigakore no gukora obo gawana tigakore gasiaye because ekera bakonya gochamo kilo muntu ko close ukise gasio muntu onde no mo MC akore yaye that is what is bringing all these problems no woman be akore yaye I don't even see where the process about gochamo as I went to gochamo na linga they are serving the same person so what they are supposed to do is consultation erenga ikira chiba sakiro monta ire chiaye no monta ire kitikiaye so this business of fighting we don't see where it is coming from only maybe asala bia 2027 we have not reached there ngalega kale yabatigero ara kolerwa magendero because usiko gendreiga magendero ta kutoka kusigega so I agree with them completely but this walingo bol nelinga aba Gusii culture of elders where have they been all this time aba Gusii culture of elders give us a solution of bringing leaders yabako wana together give us a solution muna makoreta omo Gusii amo give us a solution muna toko chora a spokesman ya Gusii give us a solution a community ya Gusii muna toko genda forward as a united community one that is upon you na bandi bako kora in other
Na gati ya bwatani au kurua sekteri ya matatu ni gobagendrete kumulikira mangaralingite siasa imiye county ya Kisii omokonyi bumunyakirobo anase kimbekirikia matatu aigasorongorwa Gusii ni gonera kwanire na kubulia bana siasa gotiga koleta siasa asemejega ya matanga libageri kuliga chinchira banyara waka siasa chiabo na kuikirania magendro ase chiserikali chichi county kolengana no mokonyi bumunyakirobo yose moya matatu ni gate birubuna okobwatana ngotakira sorongorwa Gusii na kuikirania magendro kura serikali yanene kuika serikali yechi county. Chasa Marieta igonkoro kweneria gorongori igondomo vice chairman Gusii Matatu Association. Nchege ntonda sabe abarayi baito ba Gusii. Egenton kere tuaretire kego chasa matanga tuamanya gochaka koleterania ayibu ororo kuramana kotebania yade tutata ite kotebani mangane kabire yakera gosoka service kubindi naba Gusii n'abantu tosikire gokonya na twachakire kwirani erieteria itonse ngosaba nyendiri yanyarekana bantu ba minto bo monene obo moke omoke nero kubege tuka bo monene omonene kikwa bo monene manyabu no yo moke kambe getenga ba monene kitwe ikirase tigatosikane asabuna matanga munaya torani tomae no mundo mintosira totuara mabeba tokora matanga senjere ya utaratibu nyonya muntu babe anaine nonde tariri duke na itoko tebani igasa matanga toro tosemia bana baito tosemia bangina baito baicha matanga tosemia bagaka baicha bwa matanga tobatemna Gusii yaito ngakie bwena takobekiara twabire biongozi tari oro tokweba mangana iyo gasemia bantu ba mintu twasoa kuramana twasoa gotebania mangana yago jana yakogen ngo basaba buna baraya banene ntu etotagete totebibu na yale togotebu nintu naboto kuimoki insa gitora baketwa bakonyo yagere bintu byagendera Gusii yaiterabe unabone Gusii yaiterabe teiga erabete koruchisemi na bintu bine na magendera ndagenderete bono igare chi project dichiachire egere kanga bone serikali central government itoko bolinga Gusii yaiteka county government twanye bolinga Gusii yaiteka ebikanga nabye bintu bali muri central government mokolenta mwabirenta county government angabona bitoko chaka twikire ga nyomba twaswako bibora ningaki ebintu ebito muroche munabiko kaleka nambi na gotigana uniko bochori bogendreta sensemo ye chiro ya Kiogori kutoka Sibunga Libali chochemeye county ya Kisii wachori buni goberete konyara gwikirania ane mono obwagachi nabo igo konyara koleta magenda se chiro ya Kiogoro kubatikana bwatane bekira nabakulige birogo aho ni gobate ne bachi kubwaterana amwana barayibande eriko ne serikali ngonyara ko basira soko wagachi chiro yibate birubune bwenete kuligero bona chichiro chinde asorongorwa Gusii ayaga na ragendrete umunchu murigelia tigatoike nsemiri ya Kiogoro turigena ya gendrete asebono 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Asiri tukuli gatatege karogya era gyakorekana asensemire ne vaisha gikoragwa no murai wense William Samoei Ruto ni gobono omurai wense abereka ukwana igora sense ya Kenya ere asensemeria ya makabeso Ruto ni gata benensi umwaka yo mumabaga yo wasaobi siniga aene kiribuna oiraniri nsa makabesa ayibona abeteka usaba kurusha chisi ko mabaga yo waso ase serikali kolengana ni gata be serikali ya Kenya kwanza yaene kirija harusi ya sense ya Kenya ko basi chinse chirichi bwata makabesa manga sagote ya bonense ya Kenya ni igera sagi ya kigima asoko I thought of making this statement because it is necessary for us to inform the country where we stand today, especially after the anxiety of the last 1 year, where many in the international community were worried about Kenya's position and Kenya's financial ability to manage our situation, including
our debt situation. I can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt default, thanks to the collective effort that has been done by my team at the Treasury and by the whole of government approach. Na gotigana yuno moncho murigereria ni gobono bonyabyo botindi bogendrete okoleka na se county ya Kirinyaga yani gago cha motuka makema ga yabantu 15 babire abo bono basiriguma bwabo na koyenigwa asa abandu babire bayane ki ukomenta usiriguma bwabo no ikero mu baru abantu 19 abo basiriguma bwabo ase county ya Kirinyaga maiga yo kunywana komomera amaru atangiria senseme yo mugabano we county ya Kirinyaga ano iguru nigo bona abagakuru gochika buna chiba chonse ne cyombo cyoko egoke kiri bona se county ya Kirinyaga Kisii kweli mulio kana boigo wale bakubwata kamargo cha sensemeyo igo babori ugotenena na gotaira amaru ase county ya Kirinyaga oja byo botindo bogendrete ni gobo irega cy'inyomba kunyara gosie kwose kiba ayikibono cy'inyomba cyo kwegokya ekero kelibona nse mu county commission ko batira bana bwata ni bande kurase mbibinde na kada mu mbibinde bagendro byo botinda soko jara kwane kibunango sie kabare cy'inyomba cyonse cyo kwegokya ase county ya Kirinyaga ase kagetamanyere iri ko bwatikana n'abantu go gukora na bande usiruguma bwabo asokunywa maruo atanchere license from the county government of Kirinyaga to distribute liquor in this county. We have told them to keep off. There's no distribution for them in this county. And we also go further and verify even their products. Working together with KRA, KEBS, Nakada, anti-counterfeit agencies, we will verify the products they are distributing. We expect that at the end of the exercise, we are going to kick out or to mop out all alcoholic outlets that have been operating without a license, those who have been selling counterfeits. Watu wanaitwa counterfeit wanatupeleka hasara sababu wanaokota chupa zetu wanaweka hata mwenye anatumia anaona kama ni yetu, hata askari mwenyewe akikamata saa nyingine anashindwa. Na gotigana na ibono moncho murigeria sogo chia koja kolera ni gobono moncho ria yomo anemono kurwa Chinsa mochiri chia viga amochiri abo bisakuru nsemeri ya DCI obona gotobekana babete bakomusaga na komutegera chinkoma na mayomo ri yokonyara kumuresi miyaye amoni chibesa shiringi elibwe miyayemo ni moncho ya gote yabuna ni go abete ka gusagana nabo bisabu maiga yokuri koroboti rugo chia sekyombe getene tobo kurwa nyimbo aipoa ase county ya Kakamega ikraboni gataranyora boene bonde bwensi bono ni gaga ni serikali nene goso agati iri konyara konyoro boene bwaye ekerekeria ipoa itarikirania na kubwatie ingane iyo gosaganwa nabo bisakurwa sensemeria ya DCI. Kuna maafisa wa polisi wa DCI walienda Cheptulu wakashika my sister who is working at Cheptulu shopping center. So kuwafuatilia kwenda kusikia kwa police station nini inaendelea, nikawapata kwa police station Cheptulu, wakanipiga. Instead wakanijibu tumemshika kwa nini, wakanipiga, wakaninyang'anya pesa, wakaninyang'anya simu. We are urging IPO now, they are taking time kufanya uchunguzi, timely uchunguzi. Because you know the more mnachukua time vile unachukua, what people give up, na kuna a lot of speculations katika hiyo process. Ile kitu imefanya leo tumekuja media ni kwa sababu tunaambiwa mwenye anachunguza hiyo kesi ameenda leave. Why should you assign somebody kesi ambaye ako leave? That is the big question we are asking watu wa IPOA. Why can't you assign people who are on duty? Ningependa hii maneno iharakishwe juu tangu mwezi wa 11 hakuna biashara yenye imeendelea. Duka imekuwa ikifungwa, rende inaningoja. Halafu watu vile wenye wanafanya kazi hapo wanahitaji Mwichumurigiri bono ayungati yaria toba togokore ndage 15 sito chia butokire Chinsa Ikomi chia bono margoba ayo munenda mangege koragense mu yabono margoba Frida Kerubo na ida na SMS ya kumanya seri bona kogosansa murana buna baliki baito bagendrete ko yarigania kurwa sensemende je studio bia muna sogo charako tengera Ndizi TV bwansu bomo Gusii gendra gotobwati muna botambe sensemele mtandao ensemele ya Facebook na bogo tonyara buna Ndizi TV News Digital na bogo ensemele ya YouTube na bogo tonyara buna Ndizi TV News bogo goto basukwe base website yetu muna botambe www.ndizitv.net onyara kanyore merobeli chance Chinsa emerongebere na Lydia Mose ni gako yaretera gotera somuntu wemanyerio ekerekeri sara mumanyi haine kichibi chamuliriye cha wikira senchere bwane tusomera nenga kenda SMS ya mangana majya letera ninchinkoro kwa Vincent Onyancha.